Jarasi Youth Social and Cultural Sport Club mentakasi kat santrik naitung kalapan ku buromikin ringwit ki kena pule juga senong kebla pas bah ke examen SSLC but HSSLC kebla wan ranam but buromi ke senong katau hakate ke jingpun ku burom nak kaleng ka sengsemla kala IT ru di ki mementos haringkat ka song pisa kum kedak ke jing saken mau but aimen semiki kun semla but nak kaleng ke Jarasi Youth Social and Cultural Sport Club kalapan ku burom kerpang ru yo semla Joe Franklin nongrum ubalawan kerdan beningkong bad ulayo distinction ki art subject bad uneu samla pule udeiru samla beningkong nari boy college balayo yakani kerdan ha commerce stream ha ketiga jinyalang penku burom ka kong Magdalene S Maulong MDC ka Umsning constituency kalawan bercimenta kong kongsan ha ka jindon lang ba lancio assembly burang ba snong ba Morris Lingdo kinong ilam ka sang samla bakentup yu present usamla ban babok marbanyang bad kiwei ka kong Magdalene S Maulong kum kongsan kala ai ka jinyero ka Jarasi Youth Social and Cultural Sport Club kabla syumi kana ka senjam ban pelong kum ketika jait program bad kala kunturu iki kun samla bakindang tristam ha ki jimpule jungki bakham shalor laki lej ban petang ha ka no ka jaka ringkat ka akor ka burom banlong ki samla ki batip singi batip beru tiblei ban kiar ki kamsneu bad ki jimperjoy bahar kom kajing tre minat sayo khet ya ta uso jong ka jinjong hamar om kaktil education is the future of our epic kajinang start kadai banyak berkat hagajin im jongi hot nikum ikun semla ya kendu sibun kijinge haganti ya jompi don sibun kijin choy andre kabahmat dai banbu ya gajin pule kakwat kathong pigi kun semla kini okai yo kroso kajin yo dai banbu bor ya gajin pule Barangkali kapur nasyim yang kakabuk siar banyak lem syapi kinong syong haringkat ke jingdor ringkal na jompi baik ke kapapila pensnow yang kapur yang kapapila hal syiti baka memorandum yang ke jingdor kam ke jompi kinong syong bat lemper hakatu ke janib alayo bat bendrum yang toilet hangi hasyong Ibu bakat kedai bagi para jingdor pensnow ke jompi yang baka mensi ke jompi ke long yalam ke MDC ke jompi ngador kam banwa kilat kilenti kumno ban kentir ya kisnong kathau kasni ka bakaben ya ka bakum menta kasni ka seng samla kala shim ya ka sin jam ban belong ya ka di ka program ka basmong tanan ka program ya ka bala itho kerpang ya ka contribution lani ka jinge ha judi kun samla nimla ban len ni em ha ka jok competition ka jingku step ka babuan kilian Nisko thosha ka jingnang ka jingsta ka long ka bashisha ka badon kam ka juk ka pual pementa Nisko tenar bala kalian jadi seng sama adalah shim yang kali kasni ban ai ka award ya pi ka burau ru kaya ban kalen shi ki keme ki kpa ki principal ba ki long ki kai yang ba ki long ki keme ki ba niemla ban ai klam da kan mau na ka mata ki keme ki kpa ki bala Kershan mekat mensip nak benta jompi. Kibla penang pensta ini kikun yang apa piyo apa dengan kesin jam bendon hak dengan kesini. Kejing ai kublai kalau pak ye gitu kibra don hak school kebetulan kejing pulih ke jomki. Ngidon kam ban ai mensip. Kumla keren bende iran bashlong. Ngidon kam ban yan lagi. Trei shitong trei minat. Habagi trei shitong trei minat. Kelentep niyo ay tawso sa jinjong kumo kaktiyan haray mo education na nagajingnan na jing start ng to shabi nam ta kalaway jong kajat benriyo kalaway ka jongki ya kapapila ban yan ikikijat na jong ban sengkam sengjam hagajo ka puwa ban pendap pendiyang ya kayeng kasar na jongki pati mapi kita ki artek na kabanta kalaway nam ta kajingin ka jongki Wadong kita di pemanfaat ban kulit ang sitan puang ban om kelam yang nakap tu. Henry hidon kam ban berkat kabat di om kadang lawai mo